Kini kadika durasya Meghalaya, bat ni peniang snobhai pi baro, syaka tup kubor jongi mata ka janmit. Pada syua bangin pai syaki kubor ki babniak, ngin pet syua ya ki mat bakongsan. Yat bet ka jing pentrai ya ka surok na nongpo sya umden bat sya sunapur ong ubak meral bonds in. Penskem usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tinsong ban om penkendria ia ke election jong ke Garo Hills Council. Penlong ki pulit ke West Garo Hills District ia ke jing toket hadin ke jinglap ia ke poster hatura. Sedang ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ia ke dorbar mang tingka arhajar apun reu da ke jing ai jingkren ha ke yeng dorbar jong Keri. Bat ka jing sarong na ka benta ka jela Meghalaya da ka jing yo le kai ka samla ka bana mau kerawat sya ka National School Games hajar apun reu. Mentang ngin yakmi yaki kubor ki berbenya na ka jela. MLA jong ka nongpo ubak Meral Bonds ula penpau ya ka jing sunguhun halor ka jing pentrei ka badang ya chat ya ka surok na nongpo sya umden bat cha sunapur da ka boong ba ka jing pentrei kadang beteng klem kanu ka jing penthut nado balas jang mansnaya ka. Ula kubur pat ba kaladon ka jing pentrei torti hakikat tu kat ni ki benta Henry ula ong ba kum kini ki jumi haba pentrei yaki project ki bahe bat onla ban penbet yaki kat ba kadang ya chakmat. Ubas ula pen scam ba ka bun na ki surok balasna ka long ka bapaka bat ula pen ken mau ba ka ni ka surok ka dei ka nong kenti jong ki pat ba bat ula maham persya yaki breu ki even examining if the Act 2025 of the Foreigners and Immigration Act passed by the Parliament to be again looked into by the Advocate General and their team of legal. Usembut Menteri Rangba ka Meghalaya ubak Preston Tinsong ubak kami ru yakikam jong ka District Council hinen ka sngi ula kentat bakam syamlodon ka nu ka jingpin kenria ya ka jing tap vote na ka benta ka Garo Hills Autonomous District Council. Ula banjur ba ya ka jing tap vote day ban penlong haswa bakut ka samoy trekam jong ka council ha ka khat pratarik uyayong. Ula ongru bakatarik ban penlong ya ka jing tap vote on sa penbana hadin baka sarkar bat ka cabinet kinshim ya ka rai. Halor ka jing dawa ya ka special intensive revision ha Garo Hills uba Tinsong ula pensyai ba ha ka kani ka kam ka syong ha ka kti jong ka election commission. Hopefully very soon you will know that once the government takes a decision, once the cabinet takes a decision, so you will be. No, the question of postponement doesn't arise. So one last question. Because see why, let me tell you one thing, that the term of the Garo Hills Autonomous Council is ended on the 18th of April. So well before that, election process has to be completed. So Ki pulit ka West Garo Hills District hene ka sgi kila shimkia hadin ba kila lap ya ka jing tho Birmingham Hajan Law College ha arai mile Tura hadin bakilami ki jing sokhia ha ka baydai bat ki jing persyang ban penthut ya ka suk kasan. Ya ka ni ka poster la wengno mardor na ka te ka jaka bat la pharu ban le ya ka forensic examination bat la register ya ka ni ka jingja ha arai mile police station. Superintendent of Police Abraham T. Sangma ula pentikna ba ki jing persyang kidang ya chakmat ban labdien ya kitu ki badon kti bat onle da ka bentek kat kum kaan. Lakin tu ya ki pat ba bakim dei ban syap tiang la ne bakin ngop haki kubor ki baya lambak la ki bala sapriang Henry ki dei ban pentip syaki pulet la da don ki no ki jingja ki ba isu bas new. Mentang ini pai syaki kubor nakatan chatai lamingi.
ha North Sikkim la penlong ya ka jing ekran halor kumno ban khmi penya ya ka jing tuat ki nongwan jingo kai perthei bat ki jing ai jingerap ha ki jaka ba shakta ha ka jing shlei jong ki umtha ha ki wa Unim Sharing Lepcha, Chairman Jong Sikkim Welfare Commission, ula penya ya ka jingelang, ha ka bawla banjur ya ka jingetrelang, ban penya day bat ya ka jingkentio ha ka kam jingo kai perthai, bat ka jing ai jingerap lada wan ka jingsha lin shop ha ka mariam, bat ka jing ai jingkershan da kishnong ki thau ha ka than. ने 2 साल तक तो पूरा डिस्टर्ब था जो लाचेन मंगन यहाँ से आदमी लोग जो जितना नॉर्थ सिक्किम में लाचुंग में रहते हैं ये चुंगथांग सब डिवीजन के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गया और ये जो दो साल के बाद में ये जो टुंगनांग का रास्ता रेस्टोर हो गया इसको बन गया अभी थोड़ा आदमी लोग को थोड़ा ये नॉर्मल सी है जो नॉर्मल सी है अभी आ गया है अभी इसका तो अभी टूरिस्ट आ रहे हैं टूरिस्ट आ रहा है और यहाँ का आदमी लोग जो लाचेन मंगन में रहते हैं उन लोग के आने में जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी सिर्फ है तारामचू का लाचेन साइड कर रहा है ये रोड भी 2nd वीक ऑफ फरवरी में बन जाएगा उसके बाद में ये सब पहला जैसा हो जाएगा Ha Agartala Menteri Rangba ke Jilla Tripura ula play patba ia ki ars pa shphautli ki personalized adaptive learning lab ha keleng ki skul sarkar khnang man penyar ya ka rukam penankam ya ki core digital bat ke jingya sam ha ka liang puli puthi kene ka jing sedang ketemu ban pen bha shu ya ki jing nang jing tip da ka jing penankam ya ki tiar teknologi ban pen biang na ka benta ka jing dan kam jong ki khna puli ka balong ru ka senjam ban pen klan ya ka puli puthi ha ka jilla স্কুল আমরা 125টা শুরু করেছি mentang nya phai shaki kubor nagari ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu mentah kesngi kala ajing keren ha baro artli ki yeng dorbar thau an Kari kum kadak ke jing sedang ya ka dorbar mang tingka hajar apun riu ha ka jing keren jongka kala maj phang halor ki thong jongka sarkar na ka benta ka jingkentiu ya ka yo ka kot ka bha ka miat ha ka imlang sa lang bat ki wei khnang man pin kre ya karen sa nya tai halor ka mang tingka ha ki liang ki ba kongsan ha ki tayo ki banwan ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है माननीय सदस्यगण वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है माननीय सदस्यगण बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले बिना किसी ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala banjur halor ka benta jong ka jingpen kubor ya ki kentai ha ka roi ka par jong Kari da ka bakdo ba ki rukom trekam ki baklan ken la ban kentiu ya ki kentai ha ki liang ba pher kala penpau ya ki mau jam ki bansa jingken mau da ka jingla ban pendep ya ki jinghikai badang shen ki kenhon jong ki sipai kentai na ka National Defence Academy la ne NDA ka Presiden kalau ong ba ka ne ka jingyo jingjop ka wanra biang ya ka jinget ba ka nari shakti ka yeng hakmat ha ka jingele ban wanra ya ka roi ka par bat ka jingpin kubor ha kari माननीय सदस्यगण मेरी सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के हर महत्वाकांक्षी क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है इसी दिशा में कुछ ही महीने पहले
देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। इससे ये विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तिकरण में नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी है। Sembut Menteri Rangba ke Jela Maharashtra Ajit Pawar ula klat no henne ke step hadin bakal lingsun ke bau syong kalahap no hakakat lingsun baramati. Ka Civil Aviation Ministry kala pentikna bakal lingsun Learjet 45 VTSSK ka pentrekam da ka VSR kalahap ringkat bat sanwat ki bria ki basyong haka ki bakentup ya upawar arngut ki shipai bat arngut ki nong tray lingsun. Katkum ka jinga thu ki nong tray ka tanat om dan balat im nagani ka jingja. Mentang ini phai ki hubor nak keleng ka perthai. Presiden Jong ke US Donald Trump ulapin bena basak away ke US Armada kalatur syairan bat ulapin pau ya ke jingkermen bakateran kan salak banyakren pinbet bat ke Washington. Habakren ha ke program pensyai pat ba utram ulabatai ba ke kenhun jong ki jihad kalong ke ba internet bat ulapin pau ya ke jingkmi lenti jong u ba ke Iran kana shimbenta ha ke jingyakren. Kene ke jingkren kalami hapdeng ke jingdon ke kenram hapdeng kini ki ari. And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. Ki start sayan ke Hong Kong kila shnai ya ke jing start AI ke bathamai ke banla ban ai jing maham ke bakham janai arsha haba shakta ke mariang na ke jing kala ke sun beneng. Kene ke jing sedang bathamai ke thmu ban kentiu ya ke jing la ban long pen kre bat ban ai jing ada ya ke pat ba kham haswa da ke ba ai por ki snong ki thau ban pen kre ya la di habawan len shop ke mariang na ke jing jur slap ke eryong bat ke jing shlei ya gani ke jing sedang la khmi nanti ru bakan la ban pen klan ya ke jing la ban yele persya ya ke jing na ke jing kala ke sun meneng. Mentang ini pai sasyaki hubor yele kai. Ka Daydapi Marpana jong kasnong mau kerwat Southwest KHASI Hills kala syajid ban mikmat na kebenta ke Jela Meghalaya jong ke Limpung Under 19 Badminton Championship ha ke National School Games Hajar Arpan Rio ha Delhi ke ban sedang ha ke alai poterik mentau benai bat ke ban kut ha ke lai terik Rimpang. Lapan long ya ka program ai kublai kitbok kitruang da ka Southwest KHASI Hills District Badminton Association balayalam dekmat da President uba HS Dingdo ha ka bawlapan pau ya ka jing sngo sarong ya ka jing job jongka uba Dingdo ula kentu ya ka ban pennet jing mut bha ha ka jing elek kai ringkat ka jing ai kublai bakan wan ra jing job na ka benta ka yeng ka sem ka district bat ka jilla. Congressman menijak dari instrumen ba yuai niki kun samla yang asosiasi ini di data firma mana la shot select man represent the state ini ada jingile badminton national school games kebanlong hadal di keban sedang kala kun bajing itu ada di sisa wat ka para di kawan sepir kala sajid dan dari ada jing itu kun obat ke exam Kiano nak rejimnya yang mereka prinsip bakal drive on happen election sama. Di negara yang diri constitution atau negara yang berbun di mana ini penduduk, form kuat, jingnya yang berbun, jing bombet ke
Jingdon kapisa katengkan. Yang reward lah kaptaro. Lagi dekat barat ni dan ini jing ai perit nonton kadak dengan ikut kun dok. Yang ni kun samla ni. Day the people na kawan kadai ban represent ni stage ni ada under 19 national school games. Association of MEGHALAYA kalayobat ia kekerdan ke baar ha barok kiliang ha ka UMAI National Senior Muay Thai teli ketak marnong. Kini ke lempung ke bala penlong da ke Telangana Amateur Muay Thai Association ha ringkat bat ka WMC India kila sakhi ya ke jingya khun ke ba itnat na kinong ya lekai hapok ke jingya lam jong ukuj UE sun. Ka Elizabeth Martin jong ka them ribhoy kalayobat ia ke nam best fighter kat ba ujal ar marak uban na ka snong saidan ulayo ra ia ka wei ketak maksiar bat ka wei ketak marupa. Layo pediang ya ke jingya ro halor ke jing job jong ka kanhun balak mi renti ba kan ni kan kentiu ya ke jingya lekai sports ha ka jela. Teng so wan ong nakaliang ka association ngiso barai ke burom sikat dai wadah pedeng ki jing abakilek kiwan ki kena ring lala banura ya kana mak burom binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar san tuli bar nglayo haka kerdan ka baar haka tega championship kebrang sidap haka absan terik dan nak lengkap sian ngimdon ai ban keren sibun kasulong baik tang je ai kublai bat hitbox weng yakni kena jeni kinang la ban ban warak sisu iki medal khamtam hakani ka national ka bangidang ban penkre nam ta ka national game 2027 kaban selong hapo jela Meghalaya hapuna Januari ban kermen ru kumbang ila kulare government lane hapo ya ka DSY MSA ba ka jela Meghalaya nginora khambon ki gold medal ban ra ya kanam bat ke burom hamtam bayakani ka national game kabalong ha ka jela lejong hadin kajing kiwring ke jonga kiwai man la kapor man la ki snem ni ya karing te tande kajing simbenta jonga hadin khat khandai snem nga kiw pan yakun biang la de wala dangam poi cha thong tau thong bangan yo gun ru hendai ngala yo pat ban yo ra na kariang ki kintei baro ke ar khandai tandi ki tim balai simbenta lang ka te ka jing le kajing badan ko Hyderabad ngala yo ko mi we na ki best fighter na kaliang kintei kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor ba nga 3 kam hinga 3 hi kadi kapor nga bangan praktis nga hapuan praktis lang hinga manilam yang ikun wan praktis lang lade praktis lang ikun entah kijing te kabun ba kajing juga banga siam tangwat la kataru nga persyang bait bangan kiu chaprang kumakia kiu lang kiwe kuntanga lade nga kwa bing pan pen i eta kasap kapong la jong ka banga don Ngini pait bentai ya ka jinglong jingman ka sunmeng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura ka jing kriat kalong khatsau degree Celsius bat ka jing shit kalong atusan degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong sanpulai na ka shispa. Habapai ha kanong ba shilong ka jing kriat kalong pra degree Celsius bat ka jing shit kalong atway degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong sanpulai na ka shispa. Kadba ha jawai ka jing kriat kalong pra degree Celsius bat ka jing shit kalong atway degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong saupusan na ka shispa. Ka sun beneng kan rang bat syai hatura shilong bat jawai. Shwaban poi siya kabukod jong katup kubor nginipit biyang sa sisien yakimat bakongsan. Yad bet ka jing pentrey ya kasurok na nongpo siya umden bat siya sunapur ong uba mirror bonds im. Prince Camp usimbut menteri rang ba ka jela uba Preston Tinsong ban penkenria ya ka election jong ka Garo Hills Council. Penlong kipulit ka West Garo Hills District ya ka jing tokit hadin ka jinglap ya ka poster hatura. Sedang ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ya ka dorbar mang tingka araja apun riau da ka jing ajing kren ha ka ying dorbar jong Keri.
Bat ke jing smau sarong na ke bentar ke jela Meghalaya da ke jing yo lek kai ke samla ke bana mau kerwat syaka National School Games arhajara pengril. Te paralok atung ila poi syaka bukut jong ke tuk kubor jongi mentar ke janmet hado bangin dia syambiang wat pila syai kesni kublai pi baro.